issue Ukhrul we he COVID kagzak chong shock the le ya hu dam hili medical vashila COVID chung how gada test sa gazat contact tracing sa gazat screening sa ga bom hi chong chot lak hai ya kala yari bing na la COVID we lockdown mask sang lo ji we daga distance ha lo ji jiwang chot chong sa mangai re kala ari lock COVID we atam hili itumda screening sak no contact tracing sak no jili mi tang kai khanala support lam thalak aina mi atumda la ngchon ne kha mi kai khanawa ili COVID muk zal ga dandiena sami ga timring pham ne jil ga chung hange ka hi nali ga zawe da sage jimnim kha itumi community ba hi COVID we na kan bai hwaida phashok laga isolate samaman laga issue itumi ukhuli COVID thi kupsang khwai sa seida sagjan ne ari mask screening ya ara club haila kena hotspot ari example li sepet tang kham hasom violent hiving li sal go kuchung ga positive kuchung ga shok sam ngai re ta ji phai itum screen sa khul ga isolate sa khai ji itum community wang wa phai ka jili mi ping na kuchung ga sam ngai re ka na thumna cooperation mi laga sa ng sak khai wang ning shi kala ayala aton hang la sai Greenland Awungtang tangre athum hili la sai re ka khre la ma shok la plum ne kala aya mask screening le har jaga na jili la 0 nil report ho gya the jene itum ne jene thai bai gi ba hotspot khre li sepet we na hotspot we na shok de le a tha ga le phulung gi ji agu ba ji ba jili jat de le phulung gi ji ina itum phap ta ya aya wi thum tang sa jili 0 shok gi ji atum we na ba khre li la chung gam ma shok ram ne jene itum ne hi we na thai bai gi ji ba apam COVID week aku hi apam jili gapam leite le ji hi thai ku ye ya ka ara screen of sasera re shi hotspot wa sasera re mask screening sai re ara hi phan hai re phasho kai re yang isolation li ba hai re ara hi itum ne hi ta da sashon me ji pai mne ya hi na kupsang gi jimne mning ne COVID hi ya jena ara ba hi sa khai u dilara ku ngasagaw se itum hi lockdown cho thai re itum mask sang cho thai re kala social distancing salo gi ji penere sanere ji ara the last option here vaccination here himang taidale jena ara isina medical team asina vaccination drive is haure khuli tangli walga sare jili mi to angna cooperation milo kala na thumi phapmak ta jila ari rang han ga itum na tangli khwaji tran to angna rang han laga na tumi taw jil clear sa milo kala khangji khangjam jila to nga ra thar khui laga ara vaccine ba hi ka phau se kap ma laga to kap ku jin itum free COVID hi mi choi lak le itum hi apom hi li gup ka sang jila tamra sare jimani nga ka itum hi ta da wa shong mirini ta da chon free jina yaru li hang hai ne ji ba vaccine kap milo ka phau se laga COVID thi wi ku cho thi na itum la gup sang khwai sa se apam khang de li lockdown thu shok ma ne re mask sang rok tu re kiwang vaccination ko tong sai laga example Israel ga thai atum pura ko tong khu shokai re kiwang vaccination fully cover sa kai na atum ara COVID free sai re atum rimphla gen opti phogai re ara US ka thali la kala India state khang de li la lockdown khu shok phai re ya khu shok phogai re jene itum la are atum hitran isi medical na free na government na free na vaccination drive sa da khle hile thalage na ka phap ta huji le laga rakap mister laga itumwe COVID wi rai hi kupsang sak hause gi hi ta da hangai